Thir tu le ngai thatu te zirtop ni chibai le vek ule tun truma chuan Nizan Europa Conference League te Europa League kan hanti ang chi te English Premier League club in ke result atangkhan bul kan tran anga football Thu Leng te po thlirangai thla khona kan nei le bok don ne o soita kang khan Nizan lama Europa League le Europa Conference League te khel ani ya chuti rualin he inel na hi chunin kan han ngai ven loi kan tiang chi kha kumin bi ga chun an om me ulava Premier League club te in ke result atang hian bul tran pop mai donang o Nizana in khel munom taka English Premier League club Aston Villa an chaka mol nei tu final chu Sydney fain an ne he in khelain Villa hian an ngam lo zo ka goal shot ko nga po anin thlau khop mai ma se Villa team hi awa nei zo ka an tang ta thong Stadion Feyenoord Stadium ma in khel munom taka hian atira train team pani te in khel boruak atang khop maya first half goal alu lo nuyen second half minute samruk pakhat na kamara simsak atrain bandia chuan Villa tan ma an hruaina goal akhunga Villa hian Norzi zelin minute samsari pakwana inel lakal me ka che tha mai John McGinn chon an goal ni na aron khung leya Europa League game akhel nu nong pahnia goal ni akhung tlingta ane hemi nu hian goal dang alubel zui talawa Villa hian point hum hlutak an hlo chuak zui ta ane ti hian table tharbera Aston Villa hi khelnia point ruknen pathum na anin suan chawa awan doi jok Feyenoord lam ero khelnia latlom ve vein point hlo chuak lewen somthum palina anom thong English Premier League club dang Nottingham Forest an chak zo lo thonga man mi khwal tim Michelin chu goal thum goal nin an ngam lo ane he in khelain Forest in game an thunun zoka goal shot po tum somni pani te meu mai nei hian Michelin hian an ngam lo khop maya in pass dikonga po anin thlau hle ma se Michelin mi khwal tim hi awan nei zoka an tang thong City ground na in khel mu nom tak maya hian atira train Michelin lam an hlau zoka an thora po sengin Sorensen semsak atangin Osman Dio chan minute som pariat na ma an hruaina goal akhunga minute somni pani na Morgan Gibbs White semsak atangin Dan Endoye chon Forestan an sipur aron sud vele goal alu chhaudeu zot maya minute somni palina Michelin tan Sorensen chon ma an hruaina goal aron khung zui leya first half goal dang alu bel zui lo bok second half hian goal dang kan mobile mai lava hun top don na ai ro goal mobile lehin Anderson chon Milsen han tan Osorio simsak atrain an goal thumna aron khung leya hemi no minute som ko pathumna penalty tangin Nottingham Forest tan Chris chon an sipur aron su thena Forest en goal dang khung bel tumin nor zui ma se goal dang alu bel zui talawa mikhwal team Michelin hian point hum hlutak an hlo chuak zui ta ane ti hian table tharbera nena chang team Michelin hi khelnia point ruknen pahni na anin suan chho nga la Forest Premier League club ero be sei phak lo chun zom zelin khelnia point khat chau hlo chogin somni panga na an ane Europa Conference League lu chho vele ta ila helam pang bi ki chun kumdang kan sei to angkha nin damdoi ming ang pui hi an tam to ang renga han soi vek don po nila in shekim lawang chu wang chuan club lian result kan ti ang chi Premier League result chau kha da le phot mai donang o Nizana Premier League club Crystal Palace in lana hian mol nei tu Dynamo Kiev chu Sydney fain an ne Europa League season bulletin na game hasaber in khela hian Crystal Palace an moni son minute somthum pakhat na ma an hruaina goal aron khonga second half minute somnga pariat na Liverpool an hne tuma goal poimo khung to Eden Kete chon an goal ni na akhung le minute somsari parukna Borna soza chu red card mang no chua ania Dynamo Kiev heroin an mang tangkai thei ta chuang lo ane ti hian Crystal Palace Muniz le Enketia te goal khung mang hian Sydney fain hne na an changa point hum nen bul an tranta ane ti hian Crystal Palace he khel khata point hum nen pasari na anom nga la awan doi jok Dynamo Kiev lam ero
point no chuak levin somni pariat na anom thong football manga inel na dang FIFA World Cup Under 20 lama lut chho vele ta ila niza nama inkhel monam taka USA le France te in machona USA lamin point hum an hlo chuaka an king pui France chu sithum fa in an ne he inkhelai USA Under 20 team tan Xavier Gozo Brooklyn Reigns mai baka Marcono Zabrono ten goal an khunga sithum fai ne na chain group table thar bera po khel nia point ruknen ma an hruaya France nam hi point hum nen pahni na anom thong Group F lama po Norway le Colombia te in machona chakjok anom lova team pahni te golom lovin anin ne tok anne Group F table thar bera Colombia hi khel nia point linen ma an na hruaya Norway po khel nia point linen pahni na anom zui zel bok heng ho ba ka hian South Africa lamin point hum an hlo chuaka New Caledonia chu Singapore ngotin an sop he inkhela hian South Africa team tan sawewe chon goal ni akhunga enqueli April mai ba ka makuten goal khat theu an khung ve bok he inkhela South Africa hian inkhel chung zong hian goal shot tum som thum pariat te meu mai an nei thei ane ti hian group E lama hian South Africa hi khel thuma point hum nen pathum na anom zui zela among bera Caledonia omin point an na hlo chuak lo thong heng ho ba kai Nigeria lampo an chaka Group F an game khel poimo taka Saudi Arabia chu goal thum goal ni in an ne he in khel hen avan toi jok Saudi Arabia team tan hian yabaki le haki ten goal an khunga Nigeria team tan Ensiro Okoche mai ba ka bamie ten goal an khung an ne ti hian Group F table tharbera Nigeria hi point thum nen pathum na anin chuan chawa Saudi Arabia lam ero point no chok lavin among bera an oma next round an lu don lauti achiang zui bok inke result lam chu kal santa ila football thulenga lut chho donang o tun trum chu Luis Diaz an Hurricane chungchang asoidana tanghian bul tran don ta ila Liverpool team chu sana Bayern Munich zamta Luis Diaz chuan Liverpool kaum lai khan Hurricane hi Tottenham tana akhel lai khan kalo machon to thri na player thapa ngai tak ni hin kalo thre thrin ane amai ro chu Bayern Munich kan han khel ho ta kan khel dun mai pelama training na tang te khan ani theina hi ka mu chauta ane ani hi kan lo ngai ang mai a hen aro pui hle maya football a hi chon ani hi athiam bi kan ti reng towang goal tam tak akhunga game kan thunun theinan mi tangkai tak ani bok striker dangte ang lo takin tlar hnung lam kan be angai point ani hi min pui thei maya hei hian min barakhai chiang hle ani a hian football thiam na engkim aum kimin kashia a Hurricane hi player thale ro pui tak ting ka reng towang ti hian Luis Diaz on English striker Hurricane chungchang hi asoi Manchester United in Ruben Amorim ban sana Gareth Southgate laklu antum anga thomleng chungchanga England team lo enkol to tu Gareth Southgate chan thu thar aron neya Southgate hian media ten ankom na asoinia antarlan dan hi han soi ve reng reng donang o Gareth Southgate hin United enkol atum le tumlo chungchanga an zona hi achan dana antarlan dan chuan United team hi enkol atum lo ni hin alanga Ruben Amorim banin ani hi somta se United team anar tur thu asoi ni hin antar lang ane hemi chungchang hi khothlang lam chanchin bu te pon antar lang chuai chuai towa Gareth Southgate hin United team hi enkol atum lem lo a ang hle Fabrizio Romano atarlan danin English Premier League club tena senglu tuma anhel na sat mai Netherlands midfielder tuna Barca ta na khel mek Frankie de Jong point to thar aneya club dang zom lavin Barcelona tan akhel chun zom don ti achiang ta Fabrizio Romano atarlan dan hian Frankie de Jong le Barcelona te hen inrem na tlon tling an nei ta ha tuna tang rei lo te contract thar ziak donin kumsang ni somni pakua thleng dai contract aziak don ane ani hi tun hnai chaw tangkhan Barca ne nin indoor na ankal pui chaw reng maya atopa chon an hlo ting thei ta ane a hlo ero an ti hniam ngei arinom ma gei point thu thar aneya transfer kongka kharta ka khan Liverpool team chu azom trap thu so yen
last minute indoor na chu akal tuan lo thu asoya chuti rualien Crystal Palace tran tu te chunga alom thu asoi ma gai chong khatiang thil bo ruak vel a khat chuan fence te hian min lom lo karing khop maya amai ro chu tiang chu a thleng mi alo ani he team hian min hmangai ma min zana anlan tir zui tabok ani hei hian min hne ma he team tan hian season kalme ka po ka theina zong ka seng leng ti hi ka soidu ani ti hian ma gai chuan asoi season kalmek ato phunai ro tlap dang azom ngei arinom thong Manchester United lampoin player thar anseng lu donti achiang ta nizan lama khan Colombian talent star ti ansoi Christian Orozco chu anseng lu tur thu puang chiang ta hian kumsom pasari mi hi United team hian transfer kongka aloin honvele anseng lu to na nipui transfer kongka aloin hun kum thar lama anne engkim antifel ta aman atan US dollar makta doi khat anseng don anne Polish striker Thazet Mekum Somthum Pasaria Upa Robert Lewandowski point to thar anaya Saudi Pro League pan lovin Europa khelna tur club amule don a angle Lewandowski hi season kalmek atop huna Barcelona tana a contract atop to do na antho zui zel arinom to lo hle hemi wang hian in Saudi Pro League nen soizom an lo khop maya ma se nizana ma khan Italian Serie A club Mizo te poina kan tran ron kan ti thayang chu AC Milan chon senglo antum thu an puanga season kalmek ato phuna Robert Lewandowski hi free transfer in senglo antum don ane mimalin remna nei puituma an biak mek thu an soibok Kevin De Bruyne point thu thar aron neya Rasmus Højlund chu tha ati hle thu asoi Kevin De Bruyne chuan Rasmus Højlund hian quality sang tak aneya striker tha kan ti angchina an nei tur hi akol vek ane goal akhung theya ani na tak ang chu han soita ila Højlund hi City a kalo chom to thin Erling Haaland nen khan ani nang khop maya danglam na vak po an nei lo ane ani hian tlar malama hian dingle veilama pek turin ain siam rem zunga United team in ansor thiam lo khamak ka ti hle tun din hmana chuan ka that turanga kalan le theina turin Højlund ka nei le ta Højlund po ka chom hne viau tura kanga ya ani hi striker thatak khelpui nuam tak ani tin Kevin De Bruyne chuan Højlund a chungchang hi asoi Højlund hi a che tha khop maya Napoli azom no season kalmeka game riat ain lana goal sari akhung tling der to ane Mikel Arteta point Victor Gyökeres chungchanga thuthar ron nei hin Arteta chuan ani hi mitam takin an soisel loya soisel tur ani love tun din hmuna athadan turang takhian kan na chhor tok lova atha chho zelang ani la kahin bei seipo kan nei sang hleya a game khelte ngun takin han thlir ta ula gola khung lo point kan team tan atangkai ane Champions League a game kheldan te kha ta ula a fight ma midang po pen po anei tam hle chuta tangchan midang in hun tha an lo nei theya kan ti min tran pui tu lian tak le tha tak ani ti hin Mikel Arteta chon Gyökeres sa chungchang hi asoi Arsenal legend Thierry Henry point thu thar aron neya Henry chon ni zana ma khan media ten ankom na Arsenal team chu no moi choi thei tura arin tok thu asoi Henry chon hemi chungchang a hian zo na min zot ani chuan Arsenal team hian champion no moi choi thei turin hun tha lian tak an neya Champions League Olympiacos an ma chhondan te kha enta ula Premier League Newcastle United laka an comeback dan te po kha en ro u anni hian champion no moi choi an du ma chu atakin an lan tir bok anne kumina hian Arteta le anau te hian champion no moi an choi nge yang ti hin asoi Ultimate Fighting Championship alo tina tamchak lo chang to Masvidal point huthar aron neya Messi chu afak hle Masvidal chuan Lionel Messi kheldan hi kalo en to thriena ani hi infiam mi zinga chon a hlo tling berle en ton tlak tak ane anung chang hi atha ma en ton tlak khopin ani hi a che thin bok khovela mi tam tak hian ani hi anen ton ngei karinga
infiam na huang chunga chuan ani hi enton tlak ber ani MMA lama po hian lo ti ve ta se football ni lovin MMA lama hian local ta se a hlo tling thawang a in ring to ka chu mai pia lama ani hian thiamna engemaw bik anei ti kan hmutlang anga a in vong bok chu wang chuan MMA lama po hian lo ta se Messi hi a hlo tling ber te zingami ani thawang ti hian Masvidal chun Messi chungchang hi a soi Wayne Rooney point tun hnai chu thuthar anei ve sek maya nizan lama po khan thuthar ron nei le ta hian Ernest le Amorim te chungchanga angai dan a soya Rooney chuan Ernest hi chu han enta ula a game khel tir dan hi ato ke mema an thatok lo nia a hria chon a siam rem zung ani Liverpool team hi season liamta an champion thei na po tuna ka soyang kha an manwang ani ya tlarnung lam right back kan ti chi te left back kan han ti chi mai ba ka midfielder ten an thok ho tha emma chu Ernesto thian apodrem zung thei bok ani Amorim ero chu back three amanga a thatok lo zia mureng chungin atha kol ve du lem lova ati ngai ati reng ani a hlo tling chuang lova a hlo cham pui reng bok chuti chung chon in siam rem atum mi lova slot le Amorim te chu andang lam khop mai anni tong hianin tunge thazok chu in hre thiam tlang ang chu ti hin Wayne Rooney chuan asoi Jamie Carragher po aron ngei omle khop maya Peter Schmeichel Chelsea team kumina Premier League champion thei arin thu achai chungchanga Jamie Carragher chu ron tong chuakin Carragher chan tun din mona hian Chelsea team hi an champion don lo anni champion theina chan si chete ma an nei lo tin a soi tlat mai Carragher chan tun din mona han enta ula Peter Schmeichel hikaza emema amai ro chu Chelsea team champion tura ada vengot hi chu thil fel hlel tak chu a ani hei hi thil diklo ani ya Chelsea team champion ringot po hi thil oyom lo top khok ani goalkeeper atangin anfu lo chhotran towa champion thei tur chuanin anin lungrual to vek angai ani kumin be ka chuan an champion lawang ting Carragher chuan asoi Goncalo Ramos po angai khop maya Barcelona an hne nu khan Barca team player poimo pahni te chu akap zau mai Goncalo Ramos chuan Pedri le Lamine Yamal te kha an che tha emma khovela player thaber te zingmi anni ti po kapum thlape khain khela po khan field chunga khan an thiamna le an theina te chu an lan tira mitam tak point min bum hrep tin an soi hial ani amai ro chu khatiang kha apoimo ber ani lem lawa field chunga chuan point hum hlo chu aya hlu aum lo ani Barca kha field chunga chuan in game khel dan konga an champion na ma se point hlo chu konga ro min phak ta lo ani kha tien Goncalo Ramos on akap zau mai English Premier League ka lo in lan ve hrepto Owen Hargreaves point to thar aron neya Martin Odegaard chu afak hle Owen Hargreaves chuan mitam takin Martin Odegaard hi Arsenal team a fit tok lo anti pialama a tha tok lo tin an soi thina ma se om lo hi chu a hriat hle ani hi star player dik tak chu alan ni renga Arsenal team han enta ula a in hliam dam hlei theilo chung khan hin result tha an nei theilo ani kha aron dam nuwa chuan Champions League a man of the match a thlan ani ya Premier League a game khel hnung bera po atangkai je chu kan mu ani lom ni tun din hmuna chuan Arsenal team tana tangkai le poimo ber chu Martin Odegaard thi ala ni reng thave ti hin Owen Hargreaves chuan asoya star player dik tak chu ala ni reng ti hin asoi zui bok Court of side lamin atarlan danin Manchester United point season tharlo turatan an kosthar ni tur atan Oliver Glasner to senglu thei turin huntra an nei ta niin alanga Crystal Palace lo tling taka en goal mek tu hi Nissan lama khan ak en goal mek Crystal Palace en contractor Mizo le Reizok an si mu chu anol tak thu puan ania hei hi achan ber chu United team en goal a hrelo wang niin mediate chun antar lang ane Glasner hian contractor anol chung changa hian engma soi ala nei lem lawa ma se mediaten antar lan hi adik chaudon a angkhop mai
Chelsea lampoin thu thar an ron nei vele ta nipui transfer kongka loin hong tora Fabian atarlan danin Kenan Yildiz cho Euro makta doi somria ta senglu antum do na a hetiang za thian senglu ngei antum tinane cho Juventus lam hian an forward hi tun din hmuna Euro makta doi za vel an phut turangai ani thonga ma se Chelsea lam hian ai tlom hretin dor antum don ta ane Kenan Yildiz si tun season kalmeka ache tha khop maya du tu po anga hle Chelsea mai ba ka hin tun din hmuna Arsenal team point senglu tumin thei top an chho mek ni in an soi bok hetiang kara hin Arsenal team forward Gabriel Jesus point club thar anei trap to ni in alanga Arsenal a khelna mun achang to don loti achian hnu hin khelna tur club azong chho meka Everton team chan senglu an hrelo thu an soi tatlat mai Gunners am hian an forward Jesus se tundin hmuna aman atan Paumilian somthum an phut thu an lo soi towa Roma nen soi zom an ni hnu hin Everton chan senglu an du thu an soi vele ta Chelsea lampoin player no pang senglu tur an zong chho zel maya kan na hriat ngai lo player ming mak pui pui senglu tumin thei top an chhuwa chho zel ni zana ma khan Chelsea lam hian Nigerian wonder kid kom som paruk leka upa Abdul Jalil Kamal Den chu senglu antum ni hin alanga Nigeria under 20 team tana inlan mek hi senglu tumin thei top an chho tamek ane Kamal Den hitun din hmuna World Cup under 20 khel meka anram tan afe chuak meka ache chelem lo hle hemi wang hen du tu po anei hro chho khop maya Chelsea team hi an hlo tin mai arinom English Premier League club Arsenal lampoin ni jang khan thu thar an ron nei vele ta ha rol thar ma ba keng tak nei kum som paruk leka upa Gilberto Mora chu senglu antum thu puangin Mexican rol thar ma ba eng tak nei hi Arsenal team hen senglu antum don ta ane tundin hmuna a hlut na hi aman ataw lutuk lo tura ngai ania Arsenal team a kan hmu thut te po arinom chuti rualin Gilberto Mora hindu tu anei nuala City Real Madrid mai ba ka Barcelona te point senglu tumin an hel ve mek ane team tokin atarlan danin transfer kongka loin hongle tura Liverpool ton Julian Alvarez so senglu ngei antum niin alang chho tatlat maya season kalmek Atletico Madrid tana gol khung chho deuh malmal mai Alvarez si Liverpool hian mai antum talo a ang khop mai chuti rualin Julian Alvarez si Barcelona lam point senglu tumin an hel ve meka Laporta mi point senglu antum thu alo sei to ane transfer kongka loin hongle tura Argentine striker hi alak viau turangai ane Liverpool defender poimo Konate po alak chun zom chho zer maya niza nama khan daily mail lamin atarlan danin Liverpool ina contract har anzor nung ber po lo nol to tu Konate hi Paris Saint-Germain lampoin senglu andu thu an soi vele tatlat maya ahmalam huntur achiang lo chho tran ta khop mai Konate hi kan hriat lan theu angkhan hin Liverpool a contract har aziak du lava an hlui nung ber po a nol to ane tundin hmuna hi Real Madrid nen thuk takin soizom an ni der towa ma se French League 1 champion lai UEFA Champions League champion lai ni bok Paris Saint-Germain hian andu thu an ron soi vele ta ane future chu bright ang reng khop mai hetiang kara hian Spanish La Liga tlablian Atletico Madrid poin Real Madrid chu makhalin United atrenko bimai no chu senglu antum thu puan ani vele tatlat maya English Premier League club dang te poina an hel na sat mai Kobi mai nu hian club thar zom tur anei thadon a ang ta khop mai Kobi mai nu hian United ta khelna mun tam jok achang meu lova chua adu thu te po club ho tu te a hril to ane January transfer kongka loin hong tura hian United team hian chuatir anphal ani ngat chuan club thar lian jok zom tur a hmu thuai turangai ane Mizo mi puite point ataka hmu kan chak mai Lionel Messi po India ma aron zindon ti achiang ta niza nama khanin Lionel Messi hi kumin kumtob lama hian aron zin tur tu ti chian ni ta hian kumsang ni som pakhat no India ma aron zin le masak ber tur ani don ane Lionel Messi hi December ni som pathum hian
Kolkata Salt Lake Stadium a in lan masaber don na atuk ni sompalia Mumbai a Wankhede Stadium a kal lehin ni sompanga Delhi a Arun Jaitley Stadium a in lan le don ane hetilai tanga Messi mudu te tan chuanin zin wang na tham atling kan ti thayang chu Chelsea lam point thu thar an ron nei chun zom vele ta Real Madrid a hlim lutuk lo anga saimek Federico Valverde chu senglu antum thu puangin Valverde senglu turian amana Realina senglu tuma an team player an dhelve mek Enzo Maresca chu teltir anin huam ni hin alanga Chelsea hen Valverde le Enzo Fernandez te hi inthleng an remti tinani chu Valverde hi tundin muna Real Madrid a be se phak lo hle maya khelna mun po achang tam lo ang reng khop mai hemi wanghen chu apoi ti lo tura ngai ani ya Uruguay midfielder here Chelsea alut anga Argentine midfielder hi Real Madrid lama akal ve thung don tinani chu hetiang kara hen Rodrigo point thu thar aron neya niza nama han Spanish media ten antarlan danin Real Madrid forward Rodrigo hi Premier League club tra Manchester City chon senglu andu thu an soi chiang ta Rodrigo po hin Premier League chu kumthar lo tura zom a hrelo thu alo soi ve to bok hetiang ani ta ka chuan Pep Guardiola enkol mek City lam hen Rodrigo hi an senglu arinom chho tran ta khop mai Tottenham Hotspur lam point ni jang khan thu thar an ron nei ya team tokin atarlan danin January transfer kongka lawin hong tura antler malam thom chak antum na konga FC Porto striker Samu Omorodion tuna Samu Agewa ti aming phuata chu senglu antum tho na Porto striker goal khung thei zet mai senglu tur hian hen sumpo the chhuanol anin huam thu an soita ane ole khatichin hatun tumatan ni tamai se thler tu te channel min ngai lut sak thina in chunga lom thu ka soi tak meu ane like share le subscribe lo ma tan min han la pui le ta ula thungai nom tak ten en kanin mu chho le zel dhon ya